Menjua-jua seni naturang kekelengan Tuhan, meriah kurta, jumpa kita ibas secara pepalam pusuh, ibas channel YouTube YKB Berbahasa Karo. Sobe kita megikan renungan ibas warienda. Mari sepindo gegah man Tuhan gelah kesah nasibadia singa jari kita. Hartoto kita. Bujur Bapa, bujur Tuhan, ibas krina kelengatindu, kesetiandu ras kini ulindu. Bapa, metedah hati kami megikan katandu, dingin ngalau kencang. Maka ngerana kaman kami Tuhan, kesandu sibadia, sing rapi kami, sing ngajari kami, semaka katandu jadi tendang, nerangi perdalanan kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, goreh kami tertutup. Amin. Sini naturang kekelengan Tuhan, renungan ibas warienda, ibu ibas surat wasiat, alu judul Tuhan si pepalem, erpalaskan Yesaya bindu 57 ayat 14 se-21, janah si jadi ayat penekanan, mekapkan Yesaya 57 ayat 10, kata Tuhan Nina, bagi dia ku pepalam ngeia, ku tegu-tegu dengan ku sampati ia. Ibas kamus besar bahasa Indonesia, kata dipulihkan malam ibas bahasa Karo artina mulihkan kubas keadaan semula, madan ras mulihi jadi mehuli. Malam nuduhkan kubas ada proses bas kecibal si kurang mehuli, kubas kecibal si mehuli. Bagaimana Nabi Yesaya besar nubuatan, tapi pengajaran, karena kejua-juaan si bahan Tuhan mankrina kalak Israel, subuk i tanah pembuangan, bagepe si tading i Israel. Payo maka nembah hati Tuhan mandosa bangsa Israel, tapi pe Tuhan ngidah pusu bangsa nasi getem raskote. Arkiteken kelengatena simbelin, dibata si megajang ras mulia, labo rasa lalap bernembahate karena pelanggaran bangsana. Kupepalem mebangsangku, ras kutegu iya, dingin kusampati. Ina kata dibata ibas Yesaya 57 ayat 10. Endama berita ibas dibata nari. Tuhan gid rendahi bangsana, reh ia ku tengah-tengahna, ras mabasa mulihkan ku kecibalna, sili dibas dami, ibas dami dubi, gelah bangsana lanai kote i lebe-lebena. Alu kata si deban, Tuhan dilo bangsana, gelah turah ukurna, ras ergia-gia mulihi, ras ergegeh ibas kegeluhan. Tupung kita ngalakan kesusahan.
musuh getem raskote. Ingatlah, di bata si meganjang ras mulia, rembak kab, dengan ia ras kita. Ipepalemna kita, dengan ibahana menjua-jua muli. Terkitikan sie, oratna lanai ceda ras ndele ateta. Mari keke, ras megegehlah kita. Terkitikan kelengate ras damai Tuhan, Engkau wali kita. Amin. Mari bersada kita ibas tutun. Meriah malam kelati kami Bapa, ibas megiken ras ngaloken katan. Sebablah kami ipediat du Bapa, lah kami itading kendu Tuhan. Tapi temani kami, jaga kawani kami, jenah beri kendu kami, datken kemalaman ras kejua-juaan. Terpuji remulia kam Bapa, reh kami ibas Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sirina turang kegelangan Tuhan, bagi merenungenta ibas suarenda, mari si like, subscribe, ras bagikan man teman-teman ta. Anu bagi kam sirina turang nggo ikut mon bagin ibas berita si meriah RPI arah program YKB GKI. Tuhan Yesus masuk kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.